Karbilong sangti ki phur atuma phan forest sai campaign hukum ki pi pasu ong machine pen ki phur lit ong. Karbilong Thomas Council Education EM Richard Togbi Dolamara along ki kim bomb school a hem along kahumri. Bukajan along Pirangki Kalitang Pura Kumar Dasapan Kachiki Modun. KAL Adap Abirta long pen lisami beauty baby non birtang ton pen arjuponik tha. Karbing sang tiki phuratum kaching khan saide saidamat abang phutina tum sitame munit ari pen sang tiki phur ing ton koksi machine pen saide saida sang tiki phur pahangjo an pinlo. Lasojok Forest East Division ADFO hin pen machine pen sang tiki pa phur phede jia phana bangke hukum alo piponlo. Bonta machine pen sang tiki phur kang tonji kali lang itha bangsolam. Forest asai kama hin pen machine pen sang tiki pa phur long le deji kalisi aphiong machine aphai pabat thuong si thekpon long lo. DFO Bikram long pia hin pen ki pipon notice bangke ka phere ka thera ki doji kalisi notice ki theklong pen amat anta sang tiki phur mahaldara tum ingnek ichoi thu detsi notice lo bangke him chubor poni detlo. Langdam pulote machine pen sang tiki phur ki pang habjia phan kupia potsi ki un edetlo. Jongsi forest asai kamatum aning hang pulote ki un edet jia lama matsi ave. Athe isi asai kamla ke sarkar tum pina. Jongsi sang tiki phur adimaklong along an pen dam pen machine do an van piat pulote machine pen sang tiki phur kang ton tidaji alama matsi ave. Bonta notice bangke pidet po asai bangke chiklem langve. Kunani bid office adungle machine pen sang tiki phur hang jostame forest sai phi sai phu atuma bangke dodun clip po ke thek dun long le chikrong det mate amek angden phurstami kupine pherempui po paduk clip lasonsi asai si ki ong munak penajok thangnat ki langduna matsi avidet lasonsi ong munak lo jongsi forest asai kamatum mithang sai mo amatsi kachiklem bangbe ki langchari duna matsi ave langdun seta theklong lokta dojoi theklong le deta dojoi plote DFO Bikram Singh Longpi ACF hin pen notice piaret kupilo ali ke dulang Forest asai kamatum mithang sai hemalong tot lun pen abangke machine pen sang tiki phur pangton amat sing un e News report Karbing Long Line. Patumi aruni phaikre troksiarni dolamara long central scheme pen kikimpon KGBV school a hemalong Karbilong Thomas Council Education EM Richard Togbi pen kahumri daw Lakhain ko retrok duar bagori MSC constituency ke parlo dolamara angkang along central scheme pen kikimpon bom KGBV school Netaji Subhash Chandra Bose Boys Residential School Malasi school along library lapen dolamara ti estate along kikimpon bom HS School Highway long pini local MSC parta Karbilong Thomas Council Education EM Richard Togbi hin pen kilang chari padoponsi kiklem ponvek contractor atuma phan apor teng pen ki patang ejia phan la pen akam ki messenger phan than paritikang Bangso long kache tongdun Karbilong Thomas Council Education Department pen Inspector of School Sri Bireningti la pen DPO SA SSA pen khonsing rong hang anparta constituency pen VDC chairman Sarkoi rong phar Dolamara Town Chairman Mongal Singh Tirang Lapen Ongdung Havarara Tame Chitong Dunsi RDP Dun Nili education nili fan CM Arpunang Pidet pen api school dak KGBV school Netaji Subhash Chandra Bose a school apenon dak tea garden afan models high school kipi la long thom madim lapen along kaprekadim long sami kivurdam Paso school tumang bong pen nang tum sami nang dun krilo kadok ve thek ponong lo KGBV school sami non cheklo jon trok ang bong pen tang te tang po
laso pen api ke dak malas silong gedo KGBV school temporary bangke adak save that non dolomara dak mato nang tum theklong lo lapen Netaji Subon Chandra Bose school amangke nang tum theklong lo dak tame a hostel pen a school pen kikim non within November December ang bong tangpo lapen tum shift po dak tame non dak ang bong lake tea garden atum fan model school ki pipot laso skill same de ke bangji usumar sa bagan long choklem atum asomar atum penceng lok te boktera asomar tum antame la school long ang dunong pola pen free of cost a school ang se la pen mo pen nang tum theklong lo Netaji Subhash Chandra Bose KGBV dakado ko vi akjoy pen sade ke pon la ke tum kaching hon Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma fan churuvek nanji la pen tum kaching hon Dr. Tiliram long hang fan churu nanji la sonna school duar bagoria long ki pipon apen ketek pondong non kikim pon sami tang pon po Dolamara pen Arjison rong par carving long life. Assam Jatiyawadi Yuva Chatra Parisad AJYCP Bokajan Arwatum Chipatir Piponsi Bokajan CCI Adum Mithang Sai Hemalong Arni Kangsam Porphai Trok Rachitima Por Ingdeng Inkoira Sir Kepapong Pirangke Karlitang Pura Kumar Dasaphan Kachiki Moduna Sai Kedeng AJYCP CC Klembang Jitu Phukon Pen Kachepahim Phupona Mayalong Aluhi Sar Poman Pen Kachitongdun KLA Bari Maipu Lapen Vidisar barim ingti lapen phirangke angkleng thaneswar nyokatum chetong dunsi alangli tumpen milur dhup chekai ponsi mirche bat ponpen japonlo anparta chetong dun than bang ke hai atul gohain dulal gogoi AJYCP Vidisar horen ingti tum chetong dunsi RDP dun phirangke pora kumar das aphan arnisi pangthek thek thetum apran armut ponderlo jongdamlo pulote alangli khai longria phansi apran chipi ponlo alangli phirangki klem tigahut chepaduk pik lapen angthin thetan abangphu lapen bukajana long pinang phirangki atumaphan misenalam than ponlo bukajan penanan terang carving long life terang rongchai cho hem soadeng arong bangaphan sing terang aphan nijhumara karchopon non ki thurmia ove kimia tum eson kachini dam nangji kenang sot alam karbia khei prote kapre kapre ka khelong pen jongsi ili lang munthi dam pamelo prote thidung kacheprek damabang dobino bangso kacheprek dam alam kupi kosonang denglo nangli chini ma karbi karbak pwa khetum jantare chorani penta nimrokomaron ajutamo ingcholim bino bangso penajok ipu karbiri chong rengbong homani pen pini arani anta socheng rongbong along ki kroi ki pachun pon kosonma laso tengsi nangklem bom wang bom lo karbi kur pho adeng aphan tina tumta pini rongarak ronghang rongbong along mithang apota chaka bangke doreb bino bangso puta chaka doreb asonsi kithe ki dingdun mithang rongbang aphan jiroi jisonga wai kangalong ki dwara tumpen kachelang chiludun abangsi isi kenang sotema ningkan sipen ephong mithang kurpen kithe ki dingdun igvek abang phuphan kicho kichona warsai thangnat kapesung sek det jia phan pulote mithang hembang tumsi ningkan sekpen ephong chilangdam igvek nangpo pinpo tum mithang jutang jubar phan ka ora joini sai kochuti kia por bangke chilong ik bonta chonang kok bonta ithialam donatum rongarak ronghang rongbong along kithe ki dingdun pulote bisar kidar ki oduna phan
lasi alang le tumaphan hakku ko ovia porahut abangke sok sang lapen hen bonghom ningkani sipen iphong pinpo keng rialong thondam iknang koktema lapusona sai phansi pinporani non kipu aprang hut abangke rongbang sok thonsi kipu lason si aruni phai kre phorni ronghang rongbong rongkicho r2 along pota sinot abohalong pinporani ketalon pon abirta Karbinong Life Executive Editor rongbong terang haladak palidam iklo pota sinot podeng atumke terang rongkicho hemso podeng atum alang le tumadeng arongbang nangkithe dunarong amen kiling alongri arlo badong amen sing terang lapen alang li choramen kabon timungpi Pinpur में लाखा serkep amreng constituency longpen Karbinong Thomas Council long ki khidun ilitum angjer sangpi rina terang pialang liamata halaswarni paledun iklo Pinporani karchowai kangalong alang li paledun iksi terang rongchai cho hemswadeng mate alang li pumara tumaphan kardom pajerpon Pinilada rongara kalong terang rong jechu hemso kacing ru mamai long mga tong long hindi kacing si nili ma lapen nili puma tumang akan kacing si nili himpen kardom pa jiri kardom alang li phurki molam le jongsi langdam no pulote terang rongchai cho hemswadeng at hemtun alongsi nangthe nangdingvek labangso karbiaro na jutang aphan ningkang samanat alangli tokbor ke charlia hutpenta ki kroi deng pamialam nili kecengsi arnam paru arnam suri rakal nili ninga klongpen ninga cingsang nai nili so pirthelong tidudun long karbi anglong long nili karbiang long Thomas Council long kidun long laki nili terang long cecu hemsu asuang jir terang long cecu hemsu alang litum akhir jume pen rat akhir jume pen pini pilih karbino Thomas Council long kidun boilo lapuson alang li pomar mate terang rongchai cho hemso hemtuna tumaphan manpeng ki pilapen kachema tha thek lake kalitang alang li phisar phusar ahir jume alang li kengri along duvek chibinong lason si terang rongchai cho hemso inut ilitum akorte barelong terang penta ethialam pen kachuning rido Nitung terang cho hemso adeng atuman pining ke wang we lang atum same non ke wang ilang muning ke wang ilang bang ke thelong atuman kasi tuman bang ke muning bang ke wang thai phasi bangsolam thilake pining nanga chitong dun dolanga hemtun do an ki wang jianing kanalong chitong etnang po labangsolam theke jongpon lake tirang rongchai cho hemso adeng atumaphan labangsoarni karbire cho ke hailong singrong hang r2 pli alindok pon parta senod miji lapen jiri kindeng town committee chairman sing terang tum chitong dun news report rongbong terang karbing long live Pini Abirta ke lapansi kang ton poniglo kardom